Ahee, namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namuntlha yeah hi ta hi khero la hi Benny Mayengani the president. Yeah, leyi nga ta hi khi hi linka vhele vhele na Dr. Joe Shirimane. Hi khi hi hundza vhele vhele hi khi hi ya ka paparilani hi sin pain. Yeah, even then makumu of course hi ta hi khi hi hetela vhele vhele hi timhaka ta Gagashi loyi nga ta hi khi hi n'wi lika ta na ta J John mukova xitori xa chela manjeni. So yeah, first of all yeah hlawula murhangaphandla se va tlherini estudio ku busy swinene tanihileswi swi mi swi tiva ku vhele vhele ku ta ku huma na project ya hlawu very very soon. And stuff like that. So nxoko xi ta kha ku dominate ngopfu project ya hlavu mara na murhangaphandla va ta va kha va yi endla side by side ku ya hi swi vona va kha va tirhisa xiswona the stuff like that. So yeah tanihileswi hi swi tivaka vhele vhele yeah hi fike hi vona Dr. Joe Shirimane of course hi fike hi kombela ku rivaleriwa eka ti-remarks leti hi nga fiki ti endla about Zumba and stuff like that ku le ka dying face and stuff like that. Of course hi swi tiva ku a ku ri timhaka ngopfu ta murhangaphandla and stuff like that. However yeah hi ti 22 ta January no fika ni hlamala hi xivambi n'wimi swi tiva ku loko u za tsala hi beef u noku mhaka yi yime njhani hala ka side ra murhangaphandla. Yeah, it's more like a spokesperson. So yeah so ka leswi of course hi fike hi vona fika tsala ku page 17 beef 15 minutes plus. Okay, Midela president u ya boha ntsima. So swo ku hi hala ka side ra murhangaphandla swo ku ha beef ya mahlweni dokodela hi voni yi kombile ku ri bata swi kombela ku ya mahlweni swo ku hi must try hard dokodela hi fike hi va direct to be specific because la a yi kha yi kombisa ku hi nga yi cinci tinhloko ta hina hi nga yi cinci dokodela a hi zangi yi ku Benny Mayengani. So swo ku hi fike hi va direct because swi kombela ku murhangaphandla somehow hi still continue with the beef lero dokodela ya ha ya ku namuriweni hi ku hlaya statement lexi because a ni swi tiva hinkwenu na swi tiva ku tsima a ku vuriwa ntsima a ku ri loko yi bifiwa vhele vhele na hi hosi ngomisa post leswaku na swina vula ni mboko poison as a whole. So loko ku tsima a swi vona ku ya bifiwa ma ku ya loko hi kha hi langutisa statement lexiwa and stuff like that la. So dokodela hi must try hard because swi tlile ku bifile ku ti Mayengani a xi jikangi I said jik na live ya xona hi za hi vona yi humelele ku a hi promotion na live ya murhangaphandla kumbe yi chava ku spilla the beans for now. So for now ha ri ka situation yo murhangaphandla is still ready to go ahead with the beef leswi nga tshamisa swona kwala and stuff like that. Emndenta vhele vhele khi ya ka paparilani hinkwenu loko swi voneni ku sa ya ha ri ku buka bukwini ma. So swi ti komba na ku hey loko se va yi ri sober swi va kha swi tela miehleketweni la hey ku maybe swilo like yena a yo swi endla hi ndlela yona straight la see like yi play a victim. Because ku na video clip ni nga yi vona hi yi endlile na Dr. Kagaza and stuff like that on his TikTok account a hi vuleni hi twa kahle kahle yi ri la hi yini paparilanda. Yeah, let's go. Va tele va nga taleta vo pfaliwa handle va tele swiyimbeleri ni swi vona ku lava va basa straight vo pfaleliwa handle. Kahle kahle hina vanhu vantima hi nyikisiwa ku yini kasi kahle kahle swi swa vanhu va hina swi swa vanhu hina vo tima hi rhandza swa ku huma ndleleni leswinene a hi swi laviwi leswinene a hi swi lavi. Ayi mana a yi tivi ku mhaka ka Gaza se ku endleka yena vuton'wini mimoya hinkwayo yo biha yi to tshwela wo Xikwembu. Ayi hi wena nga yi tisela misaveni hi wena u vona ku swona. Okay ya ha ri lani ku hi ku tlhe hi fika na yin'wana ya yona kwala. Yeah, let's go. Loko hi madala va ri vutomi i ku khensa ku pfuka u kha u hanya i ku khensa ku u pfuka vuton'wini vutomi bya kala n'wana madala vafambile vatswari yena va hi siya misaveni mara ha ha ri tsongo. Xikwembu mina khensa ka ku kumeka loko ni pfuka ni kota ku vulavula ku fana siku ra namuntlha
kahle ni ta khensa every day hi ku rhandza ka wena hi ku rhandza ka Mkwembu vanhu lava mina va site va tele vana va kumehe ni nghena hansi mara Xikwembu wa ka wa hi ahlula mimoya yo biha henhla ka vutomi bya mina ni khensa na Mkwembu ni khensa Xikwembu ni ta repeat-a ni khensa na Xikwembu ni khensa na Mkwembu. So hi le ku yi tweni papa Orlando la hi le ku yi tweni leswi nga ku humeleni la nga ku kombeli ku vava no hi yingisela swi twa ku statement lexi ri yini it's more like yi explain na yona so figuratively yeah rito ra xilungu and stuff like that yi tirhisa an iron so mara hi ku hina ku ta ko munhu loyi a ti celelaku lama swi ku yi somba njhani swilo swa hina swilo swa mongo so it's clear ku ka papa Orlando ni loko ze swi va swi jikini la it means i timhaka to yi va yi khomini xihoko hi nga yi langutisa swi mhaka ya yona la loko yi nga khomangi xihoko mhaka ku yi njhani yi va yi ri kahle so it means tanihileswi vo tala mvula swi loko hi fike yi tshika byala of which is a difficult one hi ngo loko somehow a swi koteka ku loko yi se yi byi tshwinela yi nga pfumeli ku teka ti-video I think a swi ta tirha hikuva swi twa ku la yi lava swilo swa mongo njhani yi lava swilo swa mongo you can see ku ri munhu loyi is in pain swa tigegisa swa handle swona va loko yi pfalela se vo yi pfalela hi mhaka mahanyelo ya yona a ni yi bifa ti-event organizer yi bifa na ti-producer yi lava ku tirha na wama yi bifa vo salani yi bifa vo gaga yi bifa vo na vo lekere yi lava ku tirha na wama so yi fike yi swi lunghisa swo fana na sweswo so swo fana na sweswo yi fike yi va yi kha yi swi lunghisa hi yoxe kahlekahle ku hava munhu a fika yi gayidaka hi yoxe fike swi endla so sisi na vodokotara ka Gaza swi komi na ku yena a nga khandla swa straight a hi guide hikuva video clip leyi ha swona ku yindliwe kahle like yi yi ri sober hi kha hi cheka na so a hi guide you have an opportunity dokotara ka Gaza ku restaurant yime hi leswo ya emdeni vevele se hi kha hi vuya ka ta gagaxa na Jojo loko mi swi tiva ku tshama yi kha ya ku tshama ku ri busy ku ri loko ze ku mention hi ta Jojo ya ku ri swa n'wi khumba ya gagaxa so ku nghena a comment vhele a ha ri ka live ya yena so ku nghene a comment from vunene kwalana va nga fika kombisa ku John a nga va kona 17 masipala in future leswi of course swi nga fika swi ndlisiwa swona i comment leswi yi nga tisa xiswona u vutisa ku in future a nga ta na hikuva khavula like that is leti a nga tibuka and stuff like that let's go Gagashi hi twa ku yena i fika a hlamula a ku yini ka mhaka leyi let's go va ku John a nga kona 17 John i ta va koho siku rin'wana sweswi a nga kona like ni mi byerini people loko for the fact ya ku ri wena mina na munhu wo karhi kumbe a hi twani the prices or something a swi vuli ku halwa a ni xiphukuphuku xin'wana xi ta xi ta khomela xi ku a nga performeli tincondzo a nga performeli tincondzo a nga performeli munhu loko a nga swi twisisi ku business ri rhandisiwa ku yini so it's not all about that loko hi nga twani in terms ku ta va ku ri hi ndlela liya loko hi nga twanani swo xava a yi vi hi ndlela liya a hi kolotani nchumu a nga ni koloti nchumu n'wankulu na mara a nga ni koloti nchumu vutomi byi ya mahlweni ene a mihleketo ya xiphukuphuku i zonda n'wana luya mi fanele ya i zonda ntlambini loko ku ve tano a ku ve tano ku n'wi zonda kumbe ku n'wi rhandza swi ni ngheniseli nchumu na mina ni n'wi ngheniseli nchumu hikuva ni n'wi rhandza simple as all that phela ku va ni zondiwa na ku va ni rhandza swi ni ngheniseli ya swi n'wi ngheniseli nchumu a ku ve njhani so ntiyiso amula nkinga n'we ntiyiso amula mina ni tiva business leri ni rhanaka I know what is good for that business I know what is bad for that business so loko i tshame ka mapayeni i hlekete ku mina a teka ntlambi ni nyika mali yo tala business is not collapse I don't do those things loko ku ri ti vona ngopfu man ni west foot when it comes to that I'm very west when it comes to that my business is my business I run it the way I know loko hi nga twanani a ku ve ku hlangana na ku vonana charity I'm not running a charity there I'm running a business and ani le ka ti foundation ta ku nyika tintlambi mali ka mina ka wena ka mina wena mina yela kwala for as long as I'm in charge Sobo Days insani akuteka ti stars lama sweetie thank you very much Sobo Days swin'wana swi lami ringeta na xikolo mi ta swi vona kota ku swi twisisa ti dynamics ta swilo leswi mi ringeta na xikolo van'wana problem yin'we mi ti position la mi nga ri ki kona munhu a vona minada a ku minada yi sungula na ya kha teka ti 3 rand ni mi nyika example the other time ni mi byela hi mina ni ku ni n'wini wa xipano
I'm coming from humble beginnings. So ni system. I'm why I am because ni sungule na shon kanta na shon. Anufika ngone kuju patience is better than pride. So hi magale gagash le lokutwa lendle loko khe yingisela kahle yi twela kahle a ni swo hinkwenu loko munhu ku ri i loko yingiseleni laha because na ha ri munhu of Africa munhu i loko swi tweni kahle laha loko swi tweni kahle ku i ri yini so it means kahle ku ya hi leswi gagaxa ri vulisaka swona it means Jojo ni va kha charge mali ya le henhla swinene in overall ku ya hi level ya yena and also in terms of the crowd leyi a va kha a yi tisa le 17 so leswi valulaku swona sweswo in overall i mhaka ya ti-prices of which Gagas does not agree. He disagrees. Namachajele aba kama kuma eka J John leswi ndisakisho kwalana and stuff like that. So avulwa ezanga kuhlamusela Gagashi voka va nga ri kutwana ni price. Mhaka leyi nga go ya land ya ta continue ya mahlweni swindle na ku ozonda J John because J John maswona ku sweswi ile ka peak nga swi vula tani ku J John ile ka peak sweswi wa ha ri munhu langa henhla swinene so loko a ri henhla artist of course ani swi expect ku yi fike va kha yi bukwa swinene so i challenge leyi fika ku yi va yi ri ko ya leyi so swi endle na ku maybe u va ku pfaleriweni kasi a va ri ku twana ni price ku hi ndhawu leyi le 17 as mi swi tiva ku vhele ku le ku ngheniwa free of charge lero revenue is dependent ko munhu defense or fan base leyi a yi tisaku kona le fan base leyi kota ku va yi kota ku ya xana mabodhlele na and stuff like that ku nga ri swibodhlelani so hey swa tikanyana swa kona a raids maybe eventually lembe rin'wana maybe swi ta ze swi endla loko se J John a kurisini ti-brand ta yena because swi komba na va kha a la mali ya le henhla of which he thinks he deserves and stuff like that so hayi a raids leswi loko ri amukeza swi banda kumla application subscribe kasi wa u tshama kha u pfulela sati wa wena rivati ku sati wa mina wa ni karhata le kaya le ni ku mfori vatra movha wa mina ri yo onheka a ri pfuleki hala ndzeni hala ka passenger ri pfuleka hi le handle vanhu va le ku ciseteleni ka vanhu lava movha ya vona yi ngo lo onheka ya vona yi kahle mara va cisetela a hi nga amen hi nga ciseteli vanhu hi nga fiki amen nuna na sati va na timovha timbirhi va ya ka malamulele hinkwavo n'wana na n'wana u dumisa ya yena hi leswiya va ya ka malamulele va tlhela va vuya u busy na ku xikwembu na ku fana na lavaya hey va na lembe va na protection order vanhu va lava va hlamulani mani a hi nga amen se wena loko u khongela u na ku fana na vona u lo tshama na nuna wona matwanana mara u khongela na